Sisig. Sure ko? I'm very jealous. May katudlo naman ta. Eh, karawa ka. Hala ka, huyo! Damay ra! Ay, Sa sunglass oh. ay sa nang bubat. Dili na spicy. Big master. Okay. Ah! Ako be. Huwat sa mga... Working. Wow! You can. Charot. Maadjong adlaw ninyong tanan ug welcome back to my channel. So kung wa pa ka ni subscribe sa awang channel, please like and subscribe kay para updated ka sa mga susunod na video. Ayaw yo. So murag it's been a long time jud no kay murag dugay jud kung nakabalik diri sa YouTube kay sa mga wa pa nakahibaw, naminjo na day ko guys. Charot. Bita for the month of May no. So last month ay ning laag day kog Korea kauban ang manghod. So first time kong ning laag kauban ang manghod. So 10 days ming nagstay dito sa Korea. Kung gusto mo tan-aw sa vlog, pangitaa ra man ko dito sa Facebook. Ni Cynthia gyud ang pangananaon sa follow dajon og like and share. Di ba? Kay syempre 10 days ba punta adto no. Sa 10 days putang ga-edit laban jud so nahurot jud ang tibok buwan niya daghan pa kay po. Murag feeling mo guna ko murag busy kung nga murag dili busy pero busy jud ko. So daghan po murag karon pa pud jud ko nakalugar. Unsa timing pod nga awang mga international friends mulaag diri sa awang Kamalig aw syempre basi pag mga bisita ta mo papahirapan jud mo no ho paasuhan painitan. So for today's video is magluto mi og kanang sisig og pansit kay kani silang duha ang gipangutana og unsa inyong mga favorite nga Filipino food. Kay pag mudong gid mo diri sa awang Kamalig jud pakanon ta mog Filipino food kay kani sila kay mga city boy man ni sila no. So nagdako jud ni sila nga pagmukaon og pagkaon murag finished product na jud kay syempre mga restaurant. So diri sa Kamalig diri nimo maobserbihan ang in the beginning jud sa pagkaon. Pero syempre dili na nila maobserbahan kay galuto naman kog sugod kay lisod og anak pa ko mag-prepare and nag-abot nila kay ara man silang dugaya pong nangabot pod. So ako ani pag matanos ka buntagon aho nang gilat-an daan ag katong dunggan maskara sa baboy para ni siya sa sisig. So gitimplahan na no siya gibutangan og laurel, gibutangan og kanang paminta. Kay para inig-abot nila luto na. Charot. So wala ni siyang gilat-an daan kay ato na siyang subahon kay daghan pag proseso ning sisig dili ra ni igo ra nimo na igisahon. Unsa pod ang bihon awa na pod siyang gihumudaan. So gipang prepare lang noon naho ni. So murag dili day jud nila masaksihan ang in the beginning, ang in the middle na day lang jud ilang masaksihan kay kani syempre bisita pod sa pod nato di pod murag di po ko ganahan og madugay pod ang pagkaon. Dugay ang gusto man unta sayo sa kabuntagon sila manong dire unya mga arang dugaya siguro sila nangatog kay arang dugaya man sila nangamata. So awan na lang ni silang gipreparean daan og mga ingredients. So anang gipang slice ning bagyo beans og carrots kay para na siya sa pansit. Unja kaning dunggan sa baboy apil ang ilong ana pikas ana sidza. Gilatan sa so nalata naman. Unja among silingan nga nagsaka og kanang tawag ani lubi kinag-check sa iyang tuba. Unya gipang mo pay pagtak-ang nahusong gisugba gitawag ko dayon kinade silay gi takbas nga nangka o diba perfect jud ning naatay silingan jud nga kaning mga silingan po nato mga pareho po natong mga kugihan nga napoy mga prutas-prutas murag wa joy mapas mo nato ani kay hinatagan man ta hinatagan mo kami po naghatag pud mi diba unsa karon pagkahuman pa adtong gisugba man tong dunggan sa baboy no. Agkatong naiunod-unod nga part ahon ni siyang pritohon kay para murag na po tay crunchy. Katong manggupong dunggan sa baboy crunchy naman to sa crunchy na to sa daan niya. Humot-humot mo nang gisugba jud nato sugba o gi-fried. And after ana kay syempre di man pud pwede walay pang tulak so magluto na lang po ko karon og sinigang kanang utanan mo kog aside sa sisig ug pansit unsa inyong mga paborito imbes lag sinigang paperfect kay paborito man na. So awa na pong gilat-an daay ning baboy ani karing abot ani nig-abot nila ani mga una inig-abot nila igo na lang jud kong magtimpla. So grabe ka prepared na jud ni siya tanan no murag jud ko og kanang og na Airbnb pa ni siya mura ni siya cooking class inani ang reality sa cooking class. Actually ganahan po ko mag cooking class pero kaning mga panahon na murag daan ni jud no na realize nga di day jud ko pang cooking class makita ninyo na later on sa video kay grabe day jud ko ka strict magluto.
Dijo tan-awan nijo ang nang unsa ko kaseryoso pag ako ra usara pero ug naa ako'y kauban mag-iba ang ihip ng hangin sa ong naong kay ako manggong personality is extrovert introvert. So pag ako ra usa bahalag waiting ganay ang magsige jud ko ano niya pero na ako'y kauban magsige jud ngiit ara jud kong banaana pag nay kauban ana ra mulugwa ang pagka extrovert pag naa joy maguna-una anana na siya. Very boy driving. Why? Why it's kapoy? It's I only don't know. from Panglao. 근데 뭐 today many car. That's why hinay. Ah, that's why it took you so long. Hard to overtake. Oh my god. Today 마라미 car. So welcome to my Yes, thank you. to my jungle house. was I already prepared for you like Oh, thank you. this is sisig, Oh, sure ka? Sisig? for sisig, but I'm Oh. still gonna cook this This and one? then this is for pancit. So Huyun and Me, sure. First time. third wheel tani. I heard. Oh, More. I heard. Oh. Okay. Lami ba na Bing? Ari tadapita ari. Are you ready? Oh, ano ni? Balik. Okay. Tunga ba ka anak Bing? Bing. 1, 2, 3. This is what years? Yeah, ears. Oh, silawi. Nakago sa dibibutan ka? Oh, tilawi. Donggan. Good. Dunggan. Saban. Yeah, it's okay. Urti jud isa o lami. No, jamo pa man ni siya lasa. Okay po jamo ni siya. This part is like whole, mas the face of the face. baboy. Sure ka? Sure ko? Okay ra ka? Okay ra ko? CR is a Japanese style. Yeah. Really? She made by herself. Japanese style. Because she really like Japan. It's not that I like Japan, it's because Japan is my no, I know. Don't kill me. Like Yeah, every like Japan. I feel like during 1970s to 80s I feel like I born in Japan. Oh. Yeah. So you thought It's I don't think so. No, I think so. What I mean, it's not that I like Japan. It feels like it feels in my heart. She like Japanese style, Japanese culture, Japanese No, food, it's not the Japanese something. Japanese guys. I'm very jealous. How about Korea? Korea, Dito, I like Korea. My top country are Japan, Korea, and Switzerland. I've been to these two countries. Remaining is Switzerland. Gagmaya ha? Last time I cook sisig very pangi. Kisa may katudok naman to. Ako lang, YouTube. Ha? But very taco. Gamay. Gamay ba? Inani nga ba? Sige. Sisig is my most favorite ka ng Filipino food. Pancit is mine. Love pancit. Because pancit is like japchae. Oh, yeah. So that's why Huyun like pancit. Uy, kanang Sean murag kag vampire no? You know si Twilight? You look like Edward. Very white. I mean very white ba? Kada Huyun, tara kay mong kamot Huyun na para may og kanang panit. I want to check my face first. Sa check, di ba? Ang panit mo ano ba? Iana ko no? O di ba? Dili jud gagmayon jud na Sean. Mas gamay? Nanara Sean, oh, because Sean be. Wow! It was cute! What can I do? Kaya di ka pwedeng putong Bohol kay di ka kahibaw mo Bisaya. Bisaya! Oh, Bisaya man jud kay you're in Bohol. Bisaya! Dali na Huyun, next. Ang imuhang unahong prito Huyun is itaga ka tapos karaw ka. Romantic guy! Kulab na, ibutang una ning ahos. Dali ka masunog na. I don't know how. Ibutang na una ng ahos. Put the garlic first. Oh, garlic first. Okay. Oh, garlic first. Okay. Sige. Be careful. Oh, sige. Ibutang sa ng garlic tanan, da karawa. Korean very like garlic. Karawa. Garlic style. Ana. Sige nya. Can you smell the smell? Oh, smell very nice. Okay. Put the sibuyas. Oh, onion. onion. Pali. Oh, okay. Hinay nala very dangerous. Okay, karawa. Karawa, what's karawa? Ana. Shake. Okay, shake. Put this. Everything. Everything, okay. Isa. How was it? Sige, karaw. How was my face? It's okay? Ay. My face condition is more important than... Umo ba? Okay lang ka? Like that! Because this is like Chinese style. yeah, Chinese. Put this. Good? Very baram.
동아. Karawa. Okay, 따라와. Maasad ka ng Oh, smells good. utangi og tuyo. Up to me? Stop. Sige pa. 안돼. Oh, good. Too big. It's okay? Ay, karawa. Stop. stop. Oh, look. Unsa utangan og Hala ka huyo! I'm here. Nakalimutan nagutang sa pork. What? I follow you. Utang ko butay na busuyon ko. Not my force. Oh my god. Careful. Tsaka man yung Should know real personality. why? Yan, my followers know my personality. In video. No, you never watch my video. Watch my video. Hoy. You never watch my video because you haven't seen. No, I saw. Ah, I'm so interested Yeah, you. you never watch my video. Because you like Japanese. Silas di ka. But Don't, because once we be soldiers, like job. it's just a job. In Korea, all of Korean have to go to. Put ka to og slice. Sean. Secure very easy, diba? Tapos lang put to secure. Only 1 centimeter. You know what? Our neighbor I is wanna buy siguro with love you. love poison. Literally spray. Like that. Hey. Oh, and she love Spray, you. love you. Magic spray. Oh, sure ka? Sure ko. Okay ra ka? Kuha isa kong kahoy tulikod ka. Once to Get firewood downstairs. Oh my god. Ah, sige. Oh, siya? Gabay Ako Japanese, siya Korea. Messi Korea. Like Japanese. single. Oh, what the heck? Magita pa ko. Oh, this is the what do you call that? Fortune. Destiny. Pilipina. No, I like Filipino. Ito, nalimutan ko na. The more you hate, the more you love. I like Cynthia. It means you hate Cynthia. No, I like- But so the more you hate, the more you love. You understand what I mean? Sure ka? Sure ko. But she doesn't like Korean. Mata sakit. Sisig po. Wow. Pepper. Pansit bihon tawag ani. Cynthia, you want to marry? Ha, now? Di pa, uy. I mean, for the future. Oh God, lisod food. Because don't want to marry. Ah, really? What's it? Because he's just like want to taste. No. All man like that. 60 years old, 70 years old, that's his. Yeah, actually, Japanese people, Korean people, they marry late because they want to enjoy more of their life. So that's why when they get old, they just get 20 years old girl. If have money, Versus, pero if you have money, if I but have if you money. don't have money, Hindi kawawa. pwede. Pero if you are getting old tapos you get kawawa your anak. ito pa. Because, you know what? If you marry ka ng old, tapos your anak is just turned elementary and then you're already senior citizen. Already patay na ka. Your anak is still elementary. Oh, sakit. Oh, Hinaya siya! Kuskusa! kusa. What's kusa? I, Tali balik. ano na. Oh, okay. Okay. jamo. Okay, O pag tilaw-tilaw sa muna aring pansit Okay. Wow, mukhang masarap. Labi niya. So, Sige, let's go. Okay. Andam na kayo. okay, first. Ako. Ay, daghano ni mo. 코코넛 오일. Damay ra! Ay, sige pa. 아, 이제 로컬 오일, diba? Yeah, it's coconut oil. Hello, coconut oil owner. Sakit na na mata. manager na rin ko sa And it's Oh, asa sangras oy. Anti parang gagang. Gamay ra nga ahos. Okay. Ahos and onion, Bombay. Gamay. Ay sa ng Bombay. Ahos na. Ya, karawa sa ng ahos. Sakit mata. Look, so what? S16 Pro. Yeah. Because I know how to. Tapos, Nya sunod ka ni. sunod. Sige, ibutang sa nang sili ka ng green sa.
Spicy? Dili na spicy, ibutang sa ng green. Yeah! Sisig master! Ano ba? Isa. Sabi na yun, unang-una, nakapay ka-upload na rin ko sa video. Unang-una, nagka-PBB, ana. Okay. Hoy! Asa! Ah, buta. Pahuma na sa mining video. Huyon, ay sa pag-una-una, ubigos yun, ana. Agay! Nado haray sangkano. May mata! Ah! Ang karawson. Ana ba? Ada. Stay session! Ako be! Huwat sa ba? Magic sarap. Ano? Sa inigbutang na sa plato ba? Sige. Kasabot ka wa? Kasabot ko. Tas. Itlog. Ay, Gibuak no ni una iba. kay kanang tawag aning basig baho ba niya madaot niya mong sisig. Ibutang sa una ng itlog. Dili tulog ko. Itlog na. Nya karawa. Egg. Oh. Ah, gani po siya gagana-ana ramang ka. Okay. Tanawa ro kan ini-slice ni motion oh magcook mo. Sugoy ne. すごいでしょ。Okay, that's it. Bye. Yeah, it's so hard working. Success. Oh, dere. Okay. Ang ibalaan nga Diyos nga itong Lord God. Lord, thank you Lord sa pagkaon nga imong gihatag karong adlaw. Lord, i-bless ka ni Lord nga kini makaayo sa among panglawas ug makabusog ug amo kining gipasalamatan pinaagi sa gamhanan nga ngalan Ginoong Kristo ang Ginoong Manluluwas. Amen. 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 Happy birthday to you. Dere mo oh. Ayun. Iguana. Hen? Yeah, just get. Ciao, Mar. Yeah! Woo! Success. Ito. Kalamansi. Ige. Kalamansi doko. 오이시 자모. 맛있어요. 맛있어요, 나무. Sinigang. Lamian ang pinigang. Sinigan no? Sinigan. 와, 맛있어. Are you being real? 야, 진짜 우마이요, これ. Thank you, So, Lord. you believe- Ready to be husband. Ikaw 60 years old. 아사아사와? Love. Balaw ko yun. What do you think? Anda Beach Camping. In front of Anda Beach. After eating, I will think. These are my dog. You adapt all of. Yeah, I adapt them. My best friend in life. Let's go harvest sweet potato. Manang ga-jacket naman ka, Sean. Igang gaan. Mosquito ba? Dili ka ba akon. Way lamok ron. Ang lamok is akit. Walay lamok ron. Lamok is around 5 p.m. There's no lamok around 3 p.m. Oh, we will harvest Harvest. sweet potato. Kamote. Ano ka sapatos man ka? Why are you wearing shoes? Magtiniil. Uy, mabuling lagi na yung sapatos. It will be dirty. Is that okay? But this is more than 50 years old. My grandfather Eh? plant this one. Oh, More really? than. My grandfather is still alive now. This will be like this? No, this coconut is small coconut. This is legend coconut, very big. Excuse me. What it called? 아, 까뽀해. This is the sweet potato. Ako be. O sige, tani ka ng daghan. Kani? O birhan ni Shun. Asa ni? Dara, birhan na. Darot. Oh! Papagat. Da. Oh. Nabra. Wow, big! Wow! Kamote! First time nako. Ada ya? Ikaw na po yun! Gira ako na yun! Ito, di ba? Lagpot siya. Hinay. Malas, manisuyon ba? They don't like me? Kana. Oh! Dako. My baby! Oh, dako. Dako. Ilugita ba? Okay. Wow! Oh, good.
Lala. Oh, Mako na ba? 야. 뭘로? 오리지널 에트럭. Let's cook sweet potato. Yeah, Oh, yeah. we will cook this. Oh. Let's go upstairs to cool down our... Diyan nga. City boy versus province girl. You're old. Fuckboy kayo? O, kari kamay. Ano na ka? monkey. Na, jaga dia. Is that cherry? Kare liko di mo na. The black one. La. Oh, romboy. I thought romboy is sigarillo. Yeah, sigarilyo. This one. This one. Look for. Sigarillo? Yeah, this Oh, one. really? Yeah, you know sigarilyo. Yeah, romboy. Eh, Yeah, like that. And... 롬보 this one. Uy, ano ba yung sigarilyo? Because my step before. Ayaw ka na ng sen! Listen, ayaw ka na ng list! My God, my favorite childhood moments. Ah! Try. Try, come here. Move, sige pa, move. Bawin! Very good kayo, Sean. Relax. Relax. Oh. Relax. relax. Who yun? Ah, Relax, who yun? I'm relaxing. I think you don't know how to relax ba? I'm relaxing. Okay, relax. Oh, relax. Don't think about business for Okay. now. I don't think. Ah, life is beautiful. 귀여워. Isoy. What's 귀여워? Oh, kawaii. Kawaii. Avatar? No. Yay! It's a monkey sound. Yeah, it's Avatar. Actually, that dog is very friendly. No egg. No, I already cut. I cut. Ay nako. You cut? No, my cut. So, no baby anymore. No baby. So I should cut? Very good. How old? 4 years. Ang buak. Mga tagas ng kamote. Shoes is very slimy. Yeah, me too. Banto kay Kato, nang gigo. Ari. So cute. For you. The most important. Sige to gamitong undoy. But Japanese sweet potato are more sweet. And then very. This one is more masarap. This one. Charo. Agun. Kabagay na lang tahuyon be. Japanese the way how to eat. Ah, you put mayonnaise? Yeah, mayonnaise and butter is best combination. Yeah, we call jaga butter. Why? Still climbing. Oh. Kana, is times 2 because he's always on the My vitamin D. gato. Super papa. Yeah. Imna, huyon. Sige, sa Huyon. Ihit ba di ay? Drink sa drink. Without straw? Oh, why that's straw? Oh, that's the ano? Ana, that's the original. No straw. Oishi? No plastic allowed here. Okay, Korean versus Japanese. Oh. Kisa kay makaigit aning duha. Tagay! Hanggang mamatay! Wala ka mura uy. Saan manong kadadama kagtuto? In case there is beautiful girl, I didn't choose. There is Ibana.
And that's it. This is Miss Cynthia. So don't forget to like and subscribe for more videos.